Muchumuligiri bono na gukwanira ndonsi asobereta semargoba ya bono chingakshini gukwarigania semesa ya mangana maya inyaro gukumanyigati yari twabereto gukwarigania kurwa semambya yarenge ntambe kweka chinse chigabono chebono margoba litukariganiria ijuma sarikina chibono 15 na ibiro mutinyo gatatu mwaka bw'ikiri bubere na 23 na mange habereka okorekana ayo aseri bwango chikoko sansamuranira na ukumanya semargoba ya boni gari tanganike gimma tonyora mangana yo senchira yoko ya chuta. Inafis wakati imewadia ya mjinga kurevuka. Enough is enough. Oteberero dinga ime ya Central Kenya wikokorobekana gokorekana rituko ria Jumatatu. Fortunately mongi no slide kuri moto igoro lipera igoro wagugunse naende yongweraga igasu motwe utwara intano pliki niga wakurwa lipera igoro nago kwabwa buchinsemo ne chiemba se wodi ya nyako yo mongi no chiko motwero mochokoroye lipera sana na wao na tujajuana jana. Kwa hivyo kile kinaendelea sio maandamano, ni kutafuta njia ya kuingia kwa serikali. Abangina tumweso kya pio korobekana yaye kombe kya abangina maendeleo ya wanawake ba mochirira Morodinga. Sayo muone yanda mangu mwanchumuligiri bono gendra gotobwati ya goitire nsemeli ya mitandao nseme ya Facebook Ndizi TV News Digital na bagi nsemeli ya YouTube na bagotona buna Ndizi TV News ulito kubwatira nere goitira somuno bwimanyiriro higakoro kwa Joshua Auta iritira ninchenkoro kwa Vincent Onyancha saransoike kumanya senchira yobo ikirano igotoko chaka noroboti rogo ichenia kurwase county ya Kisii anechinse mochiembasi eyo gotoka se ward ya Nyakoe omongino mubwate miaka ya igatwa se margoba ya bono ni gasiri go mabwaje maiga joko kwa kurwaso motebweri pera igoro ekerokanyara ino kire kurwa mogondo yani gago chekero kiria chikumutwera omochokoro yali pera nalibono aterelia kuru moto yugoro nakowa nagokwa abwabo unomulikito Josephat Amisi agotomanya. Amayia naro gukumi okona nigabwata bamenye bekenyero kya matara ikiri meye location ya kwe magayo mongino yo masirita ginesa tika kugwa kurwa somote bwa mapera emaragoba ya bono nabuigo gusiri bugima bwaye bunago totebia omogambi bwe location ya Nyakoe Charles Nyaoso nano report bonega ngo mongino aro usamba masaku egere mambiyete gusimeka mongino kugwa ginesa teka akole gusamba masaku mbure taratua or ali pera liri gato biri ngati aturo mocho koroye egere bamona kogendaka. Unfortunately mongino slide kuri moto igoro li pera igoro wagugunse naende yogweraga igasu motwe utwara internal bleeding. So osira mongina gasira abu bona abantu abachiko tebungu mongino yurungi mogondo tariko nyako goka igagwete sara ni conscious na utu amdikire gote twanyoringa maino mongino ni sare. So twarangira ni abasigari bachire we are also waiting for the desire wache egere bakora establishment ngi kyako sema makuri ya gero musi. It's unfortunate mongino yoro toka mogorisha munechiga no mongino gwato mokiwe amanyo kwerwanire akindende yanare kanire osirire goto gatiyo mugako ena abantu bamwabo banchirane makuri abanye sana bampangirito yo na mukamu murabo mongino yo nigate banyororo botingo mongino yo nyare kobaga gwakira kurwa seri pera igoro boigo asamnya ka wikira sayo onyaro mongino iri gagwetense na boigo gosiria obugima bwaye nayo kuri mugondo nekire para irange ngo tiyikoriye iko abana babamye ka kurugoro bande babo kurense atabiro genda omaro kurenso umiro moto okingo tira goze igana natanya na bagwetense oyo sira mukamu murominto ento toiwe reportinga mongino yo osirire tokomye kukerwa sitwalinga ko samatanga nabo twakire twashudire twanyorire nga nabo yawa kuna atabekanire nga lingo tabolero mojo ko lipere lakini omo eli definitely onyara ko sira abu
omogaka bwangine satika boigo nigatebigeta seni kia Ndizi TV bona niko batikana no mongino echinga kicha mambia asagenda gwikira ase amabare ngangene kenyorekyo na boigo magayokurwa asa matangayo onyara kabaga kweleso ngomongino ye onyari kobaga kugwa kurwa lipera igoro na boigo gwakiranse gusiria obugima bwaye mutigaka amutigaka gusibichanga ina mutigaka gusibichanga na mutotonda matanga onte bina banda abetinja mutigaka gusibichanga njanda matanga ona ngulwa matanga ngoika matanga mana mate mukamuru mito onte bina nginesi ukwiri rukubi akosidipe ona muntu webi biyonda tru ngini saiga ngo tanga na maina na kwete nkana mutigaka nomba ndikaka Amondi ni changa cha matanga ila mingi. Kuripoteri seni kia Ndizi TV kuri kenyero kia Bomatara ikere ime location ya Nyakoe ime county ya Kisii eriterane Josephat Amesi. Mbia muno humurikito Josephat ya misi ya soroboti robo ichanya higotogoto mengora gochia senkeyu asokurara kumungino yo. Gotigana na yubono munchu murigeto murekere amangana ndenige kinabono ikikiabere gya kogendra senga kibono igoro yoko rusigo kwa maiso ko mwana sagini gosepe bisagina nda sentunde de kiaba gya kogendra aseke gambiro kyomucho bosongo nigo abakegura batatu baiki abosi beke gambiro kyo elikonyara koera igoro yekina kebabwateranite asoko murusia maiso omwana baby sagine no naboni igobe gerra sabo igomuna chebi na aseke na kilitukulia lero abakagote yabune kine kiboni gokera chikobwato kwa bene stariki ya merongevere na inye omutinyega eichige chobuno mulikeito mirdedi mumanyi agotomanya Sentundende abakagerwa batatu abo basoera irene limochorio komorusia amaiso omwana bwe myaka 3 junior sagini korwa ekenyorogia ikuruma ime ya marani mbaki gwabosi bweke gambero 9 litukolia lero Alex Ochogo Pacifica Nyakerario na Rael Nyakerario nigo abo bale abakagerwa abanena sekine kyo bakigwa ase ekegambero gya Kisii emambia lero bosio bwo monachi ebina omonene Christine Ngweno abo ase omwakichibi chakurwa asensemo y'abanyanyimbo John Ngeno amonomo Chief Inspector Godhard Mburu barwa obosaiti bwabo korengana no botuki bakolire asensemo ya Ngeno nigo abwatoka chibicha ekyo abeteka gwaka ase chinsemo sagini atogete ekero agokoirwe amaiso asate babuna chinga kibaigete aroro nigo banyolete chibande ekyo chirabirie every plant means, but at this particular time, the nation is removed. So are there any other kind of, apart from maize, any other kind of plantation? We have vegetation, we have bananas around. Ase ensemo ya Godhard Mburu uyo oetu chinguru chokomoligia Pacifica Nyakerario nigo atebia ekegambero buna Pacifica nigo atogete kebisete enyombe Eyemo irangene University ya Kenyatta imiyo mucho Nairobi ase amoirete goika egetaseni kyamanya nyimbo kya Onyancha magaya yaye komotirimbo kya goika chinsemo cha Rioma. Okay, so you said you were at kilometer moja. Yes. That's where you went to look for her. Yes, that is where the information. You have been told that she was there. We have information. We get information from different circles. So what kind of information did you get about her? What was she doing there? Yes. What was she doing there? She was. We were told that there was somebody who matched her details that was hiding there at kilometer moja. Who is that somebody? Miss Pacifica Nyakerario. Did you establish where she was staying? Yes. Before you rearrested her? Yes. Did you yourself go and establish where the house she was staying and who she was staying with? I went later on because I told you the situation was very hostile. Yes. And it was about to be lynched. So if we went with her at the house that she was residing, things could have been done worse. So you did not go there? I went there personally. So what did you find? She was staying at her daughter's residence. Yes, correct. She was staying at her daughter's residence. Yes. What makes you tell the court now that she was on the run? She was staying with her daughter? She was the run because she has been previously spotted in Kisii and he has moved on to Nairobi. That's the way you are thinking? Yes. You have come from Nairobi, isn't it? Yes. You are now here? Yes, I'm in Kisii. Are you on the run? Yes. Are you on the run? I'm on official duties. I'm on official duties.
Batatabwo nigo bagendrete kutangwa ase egetaseni kia banyanyimbo goika chitariki 24 ekero ekine kiokira nachwe elio omoelio. So then we proceed to the scene on the 24th of March at 10 a.m. DCIO Marani is hereby directed to ensure that security is provided for the court as well as the 3 accused persons. The OCS Kisii Central is directed to produce the 3 accused persons to the scene and to be held at Rioma Police Station from 9 a.m. So we proceed at the scene at 10 a.m. Guripotalia egetaseni kia Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Biamono omurikito Mildred Momanyi asoroboti rwasenchira yobo ikirano gotigana yibono abwatani aane kurwasoro ngorwa Gusii gono bariganie getambo krokia yomura Wense William Samoei Ruto asokubachora bagwaziri abakonyi abagwaziri batatu kurwasoro ngorwa Gusii erigwikirania emeremo ana serikali gati yabo noyo omoseneta bene Vincent Manga amaiga yogo chorwa na boy Vincent Kemosi amo na Josh Mange awona bakoigwe emeremo no mura Wense William Samoei Ruto buno mulikito Ndemo Steven agotumanya. Serikali nigegenderete gwikirana kiboikirana sa chinsemo ao chobokoreri bwaye. Igoro nigava Chief Administrative Secretaries CCAS emerongetano banyalete korarigwa asegati yabo nkoru ensemo ya Gusii Vincent Manga Vincent Kemosi amona Josh Mangi asebengeri ao bigenderete gusangwa. Itagamte tote abantu wanate gerwo CS ekemo tuwate machogu mune CS and we appreciate it. We expected to know bibere lakini tukanyolekia kemo. Tukamegoche birubyo PS biro tukana ole tunaona kemo gyoka. Kira tu expected to know binge and we expected ya bakungu babange. Bone birogo byo CS tu expected bibe binge bikabe baka bitutanyolete byo PS. Lakini ndio tukanyola bitatu. Hata hizo tatu tuna appreciate. Tuanyolete one lady Vincent Manga Kurunyaribari and tukanyora Kemosi Mheshimiwa Kurunyamira and we got another one Kurumachoge Kisii County Josh Mangi. Kago sangana Ndizi TV recho tundo nigaerera igoro yebirogo orongo rwa Gusii rwagesire insebura iwe serikali ya William Ruto asa abantu basabiru gusira obokoreri bwaye. Into another senator one senator from Bumachoge, another one from Bubasi, and to kanole kerugo gia economic advisor Bubasi na kerokyo, to anole kerugo kende gia Kengen kurua Kitutu North, and to kanole kende kerugo kende to anole gia member kwa board ya dairy Kurunyamira, to kanole solicitor general Kurunyamira, go to anole birogo bike na to kanora ekende ntwana wala tabona kyumongena kurukubitutu appointment yiterimbe nengiyere na ndo nango ni kurusaba minto aba Gusii amangana ya president ya jake ko Gusii ya enkogendra igona ndatomente kirya mundu tanya gotebo igotire na ndo tukani trende vinge mono go etani akia enkotomente na ndo vinge ta beta ege ntokendi ya kabere amangana siasa ntu akora tukachora tukakora onyoje to mube nonyoje to muya tikatujabeke kando togenderere kwagaja Kenya. Baria bairu ebirogo nigo bainyorigu mbegi mereria mabaga yobokoreri bairu kurende baikirania magani ya baria babwente goisanikia bali bachorwa biro kurusiga iga tutainyuringa ebirogo imwachorwa kate CS mokorwa that you are coming from Kisii kumuranje birogo mo basikobirigero imana nebirogo bino bire individual mubiri yemne birogo moire kwa niaba ya Gusii and we expect them mokonye entu motokonye kero mokonya the nation as it is ane kilimo konya ga kimbo konya goitene ngobogeka entu mwatoletera ga tigango toligere riko chibosto genderera na magenderero momuroyo president yito ko nga William Ruto no otemire na ende na ende to tema ko ngabwaro kiyenjera ko Gusii na to amagendero goitanyaya
magegaya aba CS 50 konyara kurarigwa ritukure goro asegati yabo Vincent Omanga, Vincent Kemosimoga kamuna Joash Atamangi kurega sorongo rwa Gusii ngabwatani abo basangire birengero byabo asegati yabo bachengeire getambo kireka swana babolire serikali ya William Samoei Ruto konyara kwana kibuna obo koleri mbanyare kuikira abantu bonsi ko reporter ya Ndizi TV kurega sobo katagati wo muchobo songo edetariane Ndemo Steven Mbiamono omurikito Ndemo Steven asorobotirwa senchira yobo yekiro monchumurikira bonchukuligirigiro ye county ya Nyamira anekiro mubunge August Mugrango akwanire ngane yo ekiro murikito jo mange aganda to kwaligania robochi ruchiko ragaisato tochiko kumanya senchira yobo ikira nugotinga na yubo no murewense William Samoei Ruto na boy gonna first ready Rachel Ruto asiri to kolia remenyo ye nyumba ya State House miyo mucho Nairobi ni gawa gako baargania aba governor kuruachi county na baigamo na barugi babo ekiro basangaso bomo anasamangana arengete amagendra huno murikito Ivarino Sero agotomanya. Omuraiwense Dr. William Samoei Ruto amono murugio ye mama Rachel Ruto imambia ya rero nigo barigania bagavana na barugi babo asendagira ya mambia senyomba nene yoburai ya State House imeyo mucho Nairobi gokwana chinga kiecho Dr. Ruto nigaga nyogosirwa kwa barai bonsi asebabo lya bantu kwene kiango simeka bare metaso bonge munenchira Eyemo yokorwane mechande koretwa no murakera nabo igogo kinia amanani. What we see in climate change and the effects of what changes in the environment, how it is affecting our country. The almost 4 consecutive years of underperformance of rain, the situation we have of drought, the almost famine situation that we are witnessing. We need to do something about that, and one of the things that we can do is to manage our environment. And one of the areas of managing our environment is to work on tree planting, managing waste, and making sure that we take care of our environment. Let us plant and grow trees, because that is something that is affecting everybody. The issues of environment and climate change is a reality. And by growing these trees, we are actually going to be impacting generations to come. Gukwana chinga kiecho Rachel nigo atogyogo chake wa wech serikali chegenka go se devolution egetambukira teba yako nyireke gima asabagania gutumeka ribagerio erio koreta amaunchorerio. Devolution is a great thing that happened in our nation. You can imagine if we did not have devolution, that would not have all of us seated here today, and even the work that God has enabled you to do. Asensemo yogosira bangina wekinya Ruto nigateba eserikali nebegete emirobero isaine. We have also increased financing out of the Women Enterprise Fund from 5 billion to 13 billion. We're going to, and we want to deliver that on a technology platform so that we eliminate bureaucracy. Chinga kiecho Ruto nigagania baraya boko rienchira yokoronge ya chimbwa chiabana se chinsemo au erioko bakonya wetanga korwase obosari ne mechando au. I'm really requesting you as spouses of the most powerful people in our counties to bring your voice to bear so that we can address ourselves to what is happening to our children. Mama Rachel boigoni gagani ogo chamo eriogo kora bochenu Asech County munenchira Eyemo yogo kinya ebrengo byo bochenu. Let's put aside, even just to start with, 1 day in a year to do a cleanup exercise in our counties. Omo First Lady we county ya Marsabit nigainekia ogochia kubwatirana ne serikali erio kwegenderea na koreta magendero ase abananchi. We want to have to support, complement what our spouses are doing. We want to convene, we want to connect, we want to collaborate, we want to catalyze, and we want to celebrate. Mama Rachel nigakora soko boria baraya bonsi kweneke bunango chabaramo nagosira asoko robokonyi bwendagira Asech County au anene chigendrete wakwano muchando bwenchara. We build a sisterhood, a brotherhood, a first spouses collaboration and network
to say that I will not sleep if my sister in Wajir is sleeping hungry. Inseyo muroberio o mama doing good amona babwatani bande abisi yo murugi bo murai wense nigerachi kurogosira ase amangana yo babundia eriogosira anena bangina kwegenderera buya asa matukaribosyo goripotire getaseni Ndizi TV eriatariane Evelyn Osero. Mbiamuno omurikite varini osera sorobochirwa senchera yobo ikirano gotigana yubono omuraiwe kyama kya ODM rera morodinga siritukuliara nikagendera ni chikambeni chiaye chikuhikelia obokorere bwa serikali ya Kenya kwanza anasogo tatuara amangana lengete uchumi hayo agote abuna agenderete koba takuna abali abale bokonyora gwanze ukwana kurwaze nsema ya Central anase county ya Kiambu rera nigate abuno korobekana weritukule Jumatatu tariki 20 niko kogenderete korobirgo boikirano asate birobuna kabanyale komerera serikali ya Kenya kwanza na kwa niyo ni kwabo kwa gendere kuligerirwa so wemenyera bono muraiwe kyama kya ODM rera morodinga gati ya kwe murunga nago tebuna chisava sobo choli bwarete bwa IBC nchiarenga senchire bwendete aso ikiraboni gago tebuna gwika chisava ichibe chikuigurwa gati ya kwe murunga nibo igono go tebuna bogimanigo bogenderete okonga ane ebinto byengencho gokina magole ekirate bibuna gwikabanyale gwikase nyumba yo State House rituko lya Jumatatu. Kila Mkenya ni stakeholder katika taifa letu. Kila mmoja wenu hapa mnatoa ushuru. Si mnatoa ushuru? Mnatoa ushuru. Mama akaenda kwa duka pale, akinunua sukari ametoa ushuru. Akinunua chumvi mtoa ushuru. Mafuta taa mtoa ushuru. Kununua mkate mtoa ushuru. Kununua unga mtoa ushuru. Ukikunywa soda ushuru kubwa. Kivuta sigara ndani yake. Ukukunya ile one for the road, hiyo mama yao hiyo. Hiyo usuru ambayo wanarogota kwenu usiku na mchana, upende usifanye nini? Kwa hivyo hawa watu wanadanganya wa Kenya. Ndio sababu tunasema enough is wakati imewadia ya mjinga kurevuka. Mjinga akarevuka. Mwerevu yuko wapi? Mwerevu yuko wapi? Jamaa walisema ya kwamba wajinga waliisha Kenya. Si wanasema wajinga waliisha Kenya? Jana aliteua ma-CSs. Ma-CS mliona hayo? Kwa hiyo ma-CS mliona hasla huko? Mliona hasa huko? Na boigekera yuagendrete gati ya watene mubwazimio wani Kenya meye kaunti ya Busia siritukulia lero niko bacha kukurobekana kwabo aso komereria nchere serikali ya Kenya kwanza gendete wikirania oburai bwabo anasokina kwebinto amagoria yibate biribu na batari guchigwanchirana imeye kaunti ya Busia niga batane obatara kilomita 5 na masoko nyara kwe murungania ase kondi barokana ose bakorobekana kwa murembe na gote yabuna ine nchere mo yokwiroberia asokorobekana konekura chokorekana litukolia Jumatatu. Tunataka William Ruto tangu aingie State House na aliingia kwa njia ambayo si halali. Tunataka servers zifunguliwe. Tunataka kuona ndani ya nyungu kuna nini. Tunataka matokeo yetu. Kwa sababu sisi na Azimio tulipata kura 8,100,000 na Ruto alipata 5.9, si ndio? Hawezi kukaa mamlakani ili hali hakushinda. Unga imeenda juu. Sisi Western ni watu ya unga. Na unga hizi ni shilingi 210 kwa supermarket. Unga kwa gorogoro ni shilingi 180. Ndugu zangu, lazima tusimame imara. Na chinga kiechi boy goni gobono abarai bagetidini au anekurwa chinsemo au beso konyara gukwana mangana renge tokurobekana kuri tukulie Jumatatu gatebare abarai yawe chikanisa ni gobate birebuna umurai wekama kya ODM rera morodinga nabago umurai wense ni gobanto kwaligane chinkwana libago lyo chiokoro kurobekana lituko lya Jumatatu.
hatuko wageni sana na wao. Na hatujajuana jana. Kwa hivyo kile kinaendelea sio maandamano, ni kutafuta njia ya kuingia kwa serikali kwa mlango ya nyuma. Na hiyo ndio hatutakubali. Kwa sababu kama ni mambo ya maandamano, kama kweli unga iko na bei kali, President alielezea waziwazi ya kwamba yeye hataenda njia ya subsidies kwa sababu hiyo ndio iliharibu ile serikali nyingine, kwa sababu madeni ndio inaendelea kufurika kila wakati na mwananchi anaendelea kutoleshwa tax. Huyu mzee mwenye maandamano tunamuomba kabisa. Na Jumatatu ni siku ya wazazi kurudisha watoto yao shule. Kwa hivyo sisi tunasema na tunamuomba kabisa, kama ni mtu wa kusikia hiyo maandamano awachane naye katakata. Na presidenti wetu tunamwambia tuko nyuma yake, wamama wote wa Nairobi na Kenya mzima. Muliwona abuona bangina kurwase kyombekerekia maendeleo ya wanawake obate birimu na hambari kuchukwanchira na weso kure Jumatatu soko nyara gukora okorobekana koroberi na Azimio One Kenya gotinga na yibona mwanchu muligereria wekase county ya Nyamira soko meno mulikete Job Maange oyibona ogotumanyibuna omora inawe go mubunge we bunge ya West Mugrango Steve Mogaka niga kwanire bono gochoro kwa abakonya wa waziri batatu ane kurwa sorogongo rwagusi igaya kwana yama igayokera na somo yigoyo mobwa matanga muna tokumanyiwa senchira yobuime Maega yokobwa ekina kyale kwamiriria obubibwaye omubunge o West Mugrango Steve Mogaka mbirundare elinde goikirania okugania kwa bamenyi be county ya Nyamira nabo igachira abalierete na more tuna Nyasaye kurukutini sababu te yongorete wakira Nyasaye ngambuye mono no yana etubwati sababu ngorete gwakira mbiye mono me etato yomo chumbe n'ekisemi ky'abana okorora makuli ali tubageire na kulinda security kago kwana asamatanga Eyemo Ensa megesore omubunge o West Mugrango Steve Mogaka narwa eira gochigosira kisemi school yana yagesore secondary school igere ICU ntumanyete twensi na Steve Mogaka budget twaro sidiye gochagwanzo mutienyo saba iwontogete kwagaje dometriga abana baitu bagocha basome lakini ntoko yagata tutararusia mapepo aliyage abwateta abana baitu abwateta abali baitu school yaite tari go perform asate abanati gosira abana bakurwa chintaka nabo igo chintakana elinde baba gotabokia kisemi. I want to thank you ne kanisa yao na ende gwetera asore na sabire bana bande bonse chintaka barase constituency kamuranche bakonye bache tubasire bakora masomo abo bagende kwira na kokonye mikiri yabo engana yabage gosegetwa nabo bisakurwa bisi yo mubunge o West Mugrango metisemi mono mugwanja nganya sa tokonye atobo ngaini tumokonye gazi erekane badenga bawate banga mangana yawe boyo bia mono na nende ko bakikishero mwana ruko kumeshak check yaye ngoli kwere this week agende zukuru asome no mulembe ense moyogo choro kwa cabinet assistant secretaries naireneria omuraibwense Dr. William Ruto mbuyamono asoko mochora oyo kabeire umubunge West Mugrango Vincent Kemosi koba oyo mobo Gusii twamwakere chinangi twamwakere chinangi tara konya Gusii na Nyamira County in particular Muisonda atoete umusolicitor general na enda se list ye asogetia ba assistant minister no yombwe kanaru naroruri kirororo asamu sabakurwa amabagande na kuinyura baraiba moete okoboko gwetere kyama kya UDA kurwa se county ya Nyamira mu president tara appoint muntu ndibwensi urenga se kyama kyaye kya UDA Nyamba tibwe kachora akange deputy ya Nyamba Sinyakiba iga se itaso buchumbe eko na rengetebe umwana Charles Mungare buongoto ne rubegete yanga ya William Ruto osemuyebire tari ya rubegete yanga ya Ruto abande bose babegete yanga ya Ruto bayirwe mirimo ase aru aira gochikorwanerera account ya Nyamira erinde enyore amagenderero igekera gochigoyo ito igombu yale gusembo bali ntoko mukani ngambo bale yaro na tora tokoteba and that is why we are saying
tutige gwakania abantu nga tung'akiritikura mwana utanyora basari na tung'akiritikura mwana utanyora mirimo Kenyaga. Kurwa ase kaunti ya Nyamira, ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Yamono humurikito kurwa se kaunti Nyamira Job Manga soroboti rwa senchera yobo ikirano gotigana yuno mwancho murigiro na cyeko kumanya buri tangane ingobono abarayibe chikanisa ne kanisa yege Islamu amuna abakristo anane kurwa sensemo ya isio robono bagani umurewe kama geodi emrera morodinga kone kibuna nkobe karense mamangana renga tokorobekana na kwarigana chinkwana no murayibwense nigo bate abuno korobekana okuni okora chikerania obosaliyo bonge egento bate birubuna batari goke akeboko nakogania ogokwana no kwarigana ogwechinkwana asamangana rengete uchumi yense. Sisi kama viongozi wa dini tumezungumza, tunataka jambo lolote litakalotendeka kisheria iwe jambo ambalo litakuwa linafanyika kwa njia ya amani. Tunajua wakati huu wananchi wako na shida nyingi sana, kuna hali ya maisha ambayo imekuwa ngumu. Sioni haja ya vurugu. Hii uhuru ya kusema, uhuru ya demokrasia, ama mtu anaweza sema kusimama, anasema chochote, ama uhuru ya kufanya demonstration isije ikavuruga uchumi ya nchi hii. Tunaomba pia viongozi wetu wale ambao Mungu aliwasaidia kupata mamlaka wafunguze siasa, kwa sababu pia siasa nyingi inainua hisia na hisia ina provoke ama inachemsha wale wengine na kuwafanya watake kuleta fujo. Muchumulike bono nyora ni gogenderete gotengera Ndizi TV obwanzu bomugusii abakondra gotobwati gotena semeli mtandao semu ya Facebook Ndizi TV News Digital nyora bono bali bagana gotobwati anasa semeli ya mtandao anasengana ndocha bange bamulekere mono higoro neki na kirengete omwana baby Sagini bali mu atomire chinkwana chino oyobono bunagoteba Gladys Nyacha agotebona uyo shoshi naye angolewe macho asikyo ujungu wa Sagini anabagona Gladys Nyacha agotebana mama aliyezaa anaye huo unyama so sad kwa toto Sagini kati ya banda bange bagenda toto bwatu na Victor magoto kuronse melia new kitusuru tokono mutu makomo ncho muligeri bana tokore nutsanga mange kolenda bana ngochi ko mwaligania kuransa nsembende studio captain number 001 ndemo Steven atomanya mange ananegoro yechiko so tiganyora match kwirana na sentunde yakabere. Mwana soko endrago tengere taseni kia Ndizi TV ege tasena mbe Eyemo aiga sorongo rwa Gusii abono kwarigani vene asama na Amayia yechigo sori buna botambye veteran ndemo Steven captain 001 nyoto chakama na Amayia yechigo sori korwa se league ya Kisii County League abwasa watani korwa se timu enge niko so se league ya Kisii County League timu ya Igare Combined FC korwa se ward ya Vasi boitangare ebunge abaswanya regwe soki bakora uno munyakero gobo asabatiri nambaganirite kweroberi bya kwena kibuna mbanyale goisanikia na konyara kwena sitigo soli chiroberi imeli ge ya Kisii. Jengoro kutoma ziariba ninje chema ni timu ono timu yebuna tunyero obereti eto toketere tuwa kumupira togendere mutundu takitikotigeraga kwa maana timu ye yajaka bwangu eto tunya support bakege setakeire njomo nyene muna na jaka ko be chema ni timu ye ngo bafani asingo nyara transportation nerero bakumusitore ngo barusindega nabayire se timu etakeruji waka igo nimbwa tomoyo kokonye timu ye singo nyara nande gyara nje no mwagyo lengo mukoro emyaka ya 70s mpaka 80 something na chagete ko mugotu ngaja kuira na mai igo bone timu erega iga nje tingi kuira na mai ganero ndagitenya ko bakando siseta ke goika eseta ke rekobera tobenero
mangana transportation toko babuya na bodoko ba transport ko point A to B. Tigara bwa team ya Igare Combined FC asense mo ya bene ya mumanyo mogosol yoni otoko manya Semo Peterson uyore captain we team ya Igare Combined FC otebande kibere ibirenge rivia ya igoro ye team yo asate byanda kagati team ya kunyara koba kagotio tereri ne team ya Chelsea antebye bwa South Africa vange teto igwanda kibirenge rivia ya Semo Peterson. Samalieta ngoroko Semo Peterson captain ya Igare Combined. Timu ega twabete tokonya konyerengera likonya chake lakini wana asinge njeme chanda yechi besa tokanyoro kidogo wana nento ate abantu bakatobwatesia bakatochanga changera mpaka bona twanye chakirega kilandi ngo support Chelsea asinge nje gwako mupira muya ande bwata ba Afrika bange na resa babu free time yani na no koli relax nyomba no gwaso goke iko mara yambwata timu ega kuchimotwanga getento mpaka tokoli buya singa njomba no litanga ni twacha gete ande game yetu munere ngote matole sana chitimu ejiga chirega county league ngocha gitoro mubira rama kongo sana ngagerete kuchimotwa autonya akabato gutangana Ndagera kiwanjete. Mochere. Gogoro kora se ligi ya Kisii County kitonda se ligi ya FKF Division 2 abwa se ligi yeyo erange goika so motimo koreme kaine no motimo ko first league abwa se team ya Gusii UTFC ikonyara kwerege tasini kia Ndizi team na tinyare tikoba kego chaka buye ligi yeyo korende bagete kwero beri bosibu gosori bwata se weekend yeye ase baranyare ko gosori amone team ya KRA Isebania na koramba be kama chibwa maya araba konyese saupa bwate imeye ligi ya FKF Division 2 entundeye. Fika huku bwana. Kidogo tu. Sawa. Bare. Twende juu dore, twende tu juu. Asambali tangu ku Jefferson kicha UTFC. Timu waka Division 2 Central Zone. Weekend yeta chuma piri ntu awato mupira na ema moja. Ekorukuru Nyamira tombe. Ema moja ya gakire Division 1 ekarerige tugo cha Div 2. Tuagete na barabu Sunday bagatoita chigori vera aserige nalie sagero. Omupiro ikaro narikerereti egento bato bwete na experience ama moche bwate players ya anga bwate experience aso wakerigeria igoro so twa somete bintu bibere bitatu kuroro toko buguri cyo mupiro itoka bere wa mari bo first leg oito wakachuma pili ali Sebania ni timu ya KRA Isebania season yetera to chira buya na twa bangete twa chagete na koluzio mupiro ito motangani patikaro koligererie tepo gotumeka teperie karikireta bune ya maniu ndoli bobe tisa kuwini mupira to bwata tandi to gotigara point inye ase timu ile tangaine etepo igoro na boto nyara ko redeem secondary gionye to Korean Forces squad bune window ya igoro tuga elinda to nyara ko competitive to qualify go Division 1 anda ke Division 2 tindaro challenge nde on CFKF era shugurikere bia to genderete nindu tweka tureto meriga to tirete boigoro bare twende juu ya mwisho twende juu so ime ligi ya National Super League NSL chigosori au njaro beja sewika wese timu ya Shabana FC ya tware sabari gochia se timu ya MCF na timu ya Shabana FC kenyara kobwa segoria ya Massive segoria bego tuno mogosori Wycliffe Ntada bwe timu ya Shabana FC kurende se gosori ende nige timu ya Gusii FC enda sense meri ya ligi ndogo ground sabari kosori amone timu ya daraja ni Gogo FC na Gusii FC igaikurwo goikuru kwayo konena sentundeye asa ikuru chigori sata sevo sas twasange ya Eyemo andake no mubwatani bwechi gosomukande buna mwalimu Nelson Onditi otoranda ke igoro bogosori wechi timu kuroro gongorwa Gusii chiri me ligi ya National Super League engwanda mangana amakesane gore timu chetu cha Gusii chiri chiko kora se NSL njagere bwangu ngo chagera na Shabana FC timu hii anyare kebweto sana enyero na the last time Shabana ba itetu na Gusii FC and then draw river chete bagaitu away game lakini for the last games banyara ba koraba banyara ba korega siengia sana na ndenga the cup ba ikoire
itakuwa ngumu sana kwa timu zingine kuifikia. Esengenjo, look at even the signings pa kodre koru Silibwet FC Bomet pa kodre koru Talanta. In fact Shafana around 8 tolevove na bakoteba. Alafu speaking about Gusii FC, ngagete na ya chakre ya nyara keko drop sana. The last time ena ngagete na Gusii ngonyora bali chance. Yoko lead the table, lakini bagakubope sana na inyo wetaba age tuna timu ina gegoro bakaenda na Migori Youth Edro, alafu baka Mombasa Elite kabaka 1-0, alafu na Darajani Gogo juzi baba age techigo lisato esesagero, meaning that Gusii FC yajage kolegeze kamba na ende ebete ligere limono na babaranya bakwenda uchi number 5 gose uchi number gabo, so they have to wake up bamayona Gusii ndo timu chiribere chiswe KPL nando ko niko mwagosali oyo ko olenge top scorer in mauko ngaite na garuku ngwaba letete echangamoto sana, lakini all the best kwa Gusii ngaite na chance kuigatotira onje mwere ni maite na manga ko kende kurense meria Europe ndarali tkolera edro ya soka vene yechi wasori chiri cha Europe ni ngora chikomera ngo abase timu ya Man United ire timu ya Sevilla gatichitiko sori chino chiro beiri me league yeyu to kwanda semeria UEFA Champions League nero edro ya soka vene abase timu ya Chelsea ire timu ya Real Madrid timu itiko senenya ale kunyare go sori yeyu gatichiko sori chino chira bechikorigere gwa somono asense meria chi quarter final chega kombe keriki ya UEFA Champions League na mone timu ya Manchester City era chiko sori ya mone timu ya FC Bayern Munich kone ngobori abantu ba Arsenal timu ititinda Arsenal andonsi ese chifixa chiriche UEFA Europa Cup ese banya teko bagoikoruna gosoki guisiko ya kombe kuri igoro nimbe gotebia yu amona ndi koraga chinsa isa twase kurende litkori ankyo aiga sorongo rwa Gusii twarega kombe kerika FKF Cup esemo ya basubati asegeti kya Gusii Stadium nige timu ya Gusii Starlets. Gusii Starlets nere timu enene yengwe korongo rwa Gusii Starlets ninyare ko bagekogenya timu ya Ulinzi Starlets ene timu ya basubati ya ensemeri ya Ulinzi abanyanyimbo ensemeri ya Ulinzi timu ya Gusii Starlets egosoria mone timu ya Ulinzi Starlets ase ensemeri ya Gusii Stadium goruchinsa isano na ibere litukori ankyo yona boika sigeti ya Gusii Stadium oranda ko bogosori kwa basubati na kibole konde ntara akora obosemi bwane bwa lero iganda kiravonta twaru mugano korende rigo bosemi ndarumboli ni maitenseye wikotu araba visa ni rasima enseye nto wancha na twensi pia twancha ino wikawa visa babenga Eyemo kusenga kiende korende bosemi nkoro ni maite kakina ruragani onyare ko rosele mu biso yengoro korende bisa boli obosemi boli nkoro boli buna kero konyara kova go koroseli umu biso engoro lia go chikobaga kobu obosemi bwane boli buna ndake ena kiengure yune nyenge ayekunya dimba tishida go kunya ngura ayekunya korende na kivune ngure yune nyenge sengencho mo biso yabeta gwesengure eyo na bura nyore ko hoteli ogwa sengure eyo osinyu koru ososire bwo mwa sengure eyo kwa rosterete mo biso omwancho moligereri abuna ngo ikero mo yali kwa mangana maiya yechiko sori nkorani ensemeri ya studio A Vincent Onyancha atena ali atikaleti. Yamono ndemo Stephen Kurasa nsemende studio soto manyamange anamangana harengete chigosori monchu muligire bono kobwatekana nebirase maragoba yamono nganchero nyakiro musumari gabwa senchira yobo ikirone kando chomugaka metembe chagote bakuru madukani Kisii agendete gotobwate varini atuma kunsemo chini chia Mombasa agendete gotengera Ndizi TV obwansu bomugusii gati yabanda bange bali bagenda gotobwate John Kibati agoteba watching emesa yamangana majya chinse chigobono chiyabono marogo burito teranere gotera sumuno bwimanyiryo igakoro kwa Joshua Auta kero kali Petro nira mukera ane kichibi chamu niryo gichagwe kira senchira yobo ikira ntomera nisato buna botambe leterane nchenkoro kwa Vincent.